अहानबदंग सिंह मुरुई पाउसिंग लाओस अमसुंग मणिपुर मियाम गी मरी नक्सिननब कल्चर अमसुंग ट्रेडिशन दा खुसमिनब याई हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फोंदोक्रे इसागी थौ खंगदना हक खक्ता तानबिंग हिने बि थादोक्सि हाइना इंडस्ट्री मिनिस्टर टीएस विश्वास ना हाइक्रे अमदी पोनी सगोल जोखनबगिदम वेटरनरी डिपार्टमेंट थबक पाइखली हाइरबसु ममिंग खक्तगी ओइरी Kurumjare STV Paumeng Tabri Singh Taranok Sabaloina Pau Sandron Pizri Manipur की tourism festival Singi Saru Uma Oina Laos Amasung Manipur Miam Mari Naksinanaba Leba Anigi Ina Kulaba culture Amasung tradition Sing Share Tonaduna Kusam Nanabagi Kudong Sadbu Sing Tidopo Yai Haina Chief Minister Nongthoma Birena Phongdokre Laos की 20 नेदा ngasi pangthokiba Asian India Dialogue Partnership ki se kungamanga surupa tarungi conference da sarukya kiba Chief Minister na wafamasi phongdokibani tarumasi Asian India Business Council Laovidia Chapter Indian Embassy amasung Lao National Chamber of Commerce and Industry na punsinbani mipamasida Parliamentary Secretary Tourism Dr. S. Ranjan Parliamentary Secretary Home L. Sushindro, Chief Minister Advisor Rajat Chetri Su Chief Minister Luinari. Chief Minister Namakhatana, Manipur Sea Asia region Asiga, Nat Sanabi Musuksinjakta, Naknabamari Lay, region Asiga Manipurga Hanamari Naksinanaba project Cameroon Paikali, Moredagi, Myanmar Fauna Thailand Gi, Nongsuk Tangba, Mysot Tagadaba, India, Myanmar Thailand Trilateral Highway Tabak Paikali, Manipurna ASEAN region gateway ni Maramasina. State government border towns more Faugi National Highway Park Tok Nana Tabak Paikali, Laloliti Tabak Singi Kudongsan and Moreda infrastructure Pibam Pagatale, Moreda multi-story shopping complex on Hangdokle, border hut Amasung guest house Amasana Tabak Paikale, border town of Sifawa railway line Yonar Batorang Lady Hike. Manipur su sing na question ba lamit tumita Laos ka manaba lamdam amani Laos ki national flower oiriba khagi lehawa se su Manipur miyam gi nat ki sanabi amasung lining like sol gi tana tanaba yadraba lay amani leiba anigi manaba Cameroon yenglaga nat amasung sanabi sing exchange tongdaduna miyam gi marakta apaba mari thamnaba ngamgani na sing gi marakta mahi masing sana khotnaba nat ki oiba mahi masing una handuna makhoi gi aningba pamba si pukning thogapiba yai haike I am really delighted to be here today. More peoples from the Asian countries are inviting to visit the states, not only in Manipur, to the whole northeast states, and to just see the potential of in the fields of tourism, in the field of culture, the sports, everything. Isagi thau khangdana hak khakta tanbagi haina vithadoksi haina industry minister TS Biswasna ngasi city convention center pangthopa national handloom day gi thonda phangdokre Ministry of Textile Development's Commissioner for Handlooms Weavers Service Center in Falamadi, Directorates of Handlooms and Textile Government of Manipur National Pangtokiba, Omlak Suba National Handlooms Day Celebration ki Thormoda Manipur Handlooms and Handicraft Development Corporations Limited ki Chairman MLA S. Rajan, Handlooms and Textile ki Director Lamjis Kamaisu Surgaki, Handloom and Textile ki Compendiums Ama Fombagaluna Afava Cluster Andro Handlooms Cluster Amadi Yaro Bhamjiar Handloom Cluster da Manafi and putting to keep Minister Biswas and Makatan Haikivada Manipur Handloom Potok Singer say Pitribi Marketa Sanghanduna E marketing Kudong Saba Lehanduna Weaver Singi marketing Awaba Hantan Mamatari Haiki Spinning mill J Aquina Lingagadi Aqui Weaver Singada Aquina advantage people to the economically Aqui Chapel Pamatamda, here Namasina, Toman, Hilona Pigini, Hydra, Tomzoni, Masi pilot project with Moria, Jeribanda, Saba, Uvinina, and soil sea, I am also testing Tornado Leva, I am Hydra pilot project with Packer, City, I don't get to expand at least raw materials is of the Panagadi, Adugimati with the program. So, the best data women think the Equiliba. Empowerment people matamda ba women singi employment people matamda maximum equate ngasi laiba employment women sector da piri se karino no habda ngasi ki helum apagi laiba window semester piri se helum da ne equate ki hai wakalon mahai se sisu apagi mind se da dum chatle har gadi equate punna nungsina buju helakani
अदु अखोई थबक तौमिनबगी चाम जु लेगनी अदु अखोई यूनिटी लेगनी एनी काइंड ऑफ फोर्स अखोना मदु फेस तौ मतम दा अखोई लाइन अखोना नमनबगी मचाक होगनी Manipur Handloom and Handicraft Development Corporations Limited के चेयरमैन MLS राजेन हाइकिबदा जाति अमगी मसक Handloom and Handicraft ना ताकले इंडस्ट्री लेतबा सुरग सावन साद हुंबुदरा ओइबा मणिपुरदा Handloom and Handicraft हिंगबगी लंबी ओइदुना मसा मसु सेमनरिबनी Handloom सापट हननबा कॉर्पोरेशन की माइकैदिगी थवरंग का पाकनबा होनरी हाइके Handloom and Handicraft कतना कोइ पुथोपा गातने अदुना जाति अमा चौकत नपा जाति अमा मसक तांग न होनबदा Handloom and Handicraft सो चौबत थोदांग लोई हाइबसी है हमजनेगे अनगसी भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइबा श्री नरेंद्र मोदी ना सिगुंबा Handloom asi yamna maru oina lawna 2015 da aikoi national handloom day aikoi hogdopa hore adugi makat satar koina ngasi thar handloom national handloom day si manipur da su aikoi amthoi evening Tanglaba Lamdamasig Sagol Pony Yokanabagi Damata Veterinary Department Tabaka Pakali Haribasu ISTV News na Tizen Beta Fangpa report ki matung inadi Pakali Tabakadu Mamin Kaktagi Oina Labugum Tori. Here must the report. Haji akuna level mapam ase nambol oinam iringbam oinam haiba mapam adudagi kilometer manga mukchanga galaiba tingkai khunauda Manipur sarkar gi amata ngairaba farm Manipur gi poni haiba akoi gi sagol tanglaba sagol ase yokhana bagi dongta laiba adu ma sanglen aduni adu sanglen ase akoi ISTV gi paumi sin chalo yemu tamdadi mapam ase jungle dongna kanasu leitaba sagol amata bu leitaba mapam ama oiramle masi mapam ase tasinamak yenglu matamda yamna pungning soningai ni Lena by some Madang Sabiriga, attendance in the young Sinto, Kotal Madang Sahan Basi. A tate talk by Hatter was so honest young day when Yumi into Wina, Messi, Torga Hara, South Boy, the Hanakali. Manipur sarkar gi amatangairaba pony farm asida leiba phum asi yakoni yenglu matamda leiba building kaiba sing aduga akoigi santhi na chingba mayam sing asi yenglu matamda akoina khangning wafamdi mamangi haukiba sarkar singna amadi haujik leiba sarkar asina leiba akoigi pony farm asi matau kramna yengchilibage haibido kaya gi matik akoi khudong chada mong da thambage haibido leiba phum asina takli tasengna amatangairaba prithibigi mafam amata su phangdraba aikoigi sagol aduga sagol kangjai haina sanaba sisu sagol simutkiba matamda malem sidagi sagol kangjai simutkidrabuni matam gi oina laiba akoi sagol kangjai gi program sing tobu khak natana laiba sagol sing asi yengsinbu mahutta laiba phum asina takle madudi akoi government asina sagol asi tasengna mak Miam da Masama Tanta Legislation Hina Tadopagi, Mafamni Habadu Lay films in the Tagli, Paliba Saka Sina, Hiba Sagul, Asi, Kananabagi Damakta, Kongtang Lokopamatota, Habasini. Sigi Pony Farm say Sumana Mut than a labor Saruk with the Shimgat Laga government, Pakat Laga, Shimgat Laga. She Shimgat Bamatung, the Equinza Sing the Su. Shishida Subayaba, Langbayaba Kaino Ama, Equina. Tubaya ni adubu hujik phau si sumana jing khatana le basida ikhoi da su mangai government da su puni jamna tangba puni da su hujik se loina mang dana leire Cameraman nanawgo loina na paudam jari ba Saram Roses Tingkai Khunu Pony Farm Manipur Biomedical Waste Management की मतंगदा Manipur Pollution Control Board सिंधुना सरकार के hospital लाने hospital में laboratory सिंगी ओइबा मिफमा संजन थोंग लेबा state gas house तपंगथोक्रे मिफमा दुदा Manipur Pollution Control Board के chairman L Radhakiशोर RIMS के director Dr. S Navasindra JNIMS के director Dr. T.S. Bhimo अमदे RIMS के medical superintendent and Dr. C.S. Arun Kumar ना खाना नैनबा अदुर सरगा के मिफमा दुना इम्फाल अमदे मसिगे कोइबदा लेरिबा hospital सिंगी थोरपा biomedical waste सिंग RIMS JNIMS अमदे लानायोइना सिज hospital दा लेरिबा incinerator सिंगदा मई थादुना मंगनबगी थबक सथरी सरकार के hospital अनि सिदा लेरिबा incinerator असि हाउजिक तोरबा थबक असिदगी खरा पाक सना पांगथोक हनिंगबगी अपांबा फोंगदोखे Control Board की साइट की हॉस्पिटल की थोरपा वेस्ट सिंग नियम की मतुंग इना मसु संगलबा डस्टबिन सिंग सिजननबा हॉस्पिटल अथॉरिटी सिंग पुनिंग सिंगसिन की ngasi gi mifamna Manipur gi tongan tongan ba manung hanjin leba hospital sing gi thorpa medical waste sing ningtina manage tongna ba athubada sing gi district ki thopuriba official sing yoba mifama ma pang tokani haina Manipur Pollution Control Board ki chairman L Radhakiशोर phongdokle Hill areas leba ara patal district sing gi unit amam lingnana ba koi packet na bahna zaragani sumna packet lagadi status da biomedical waste
hospital di pulai pithora iba koi ki general waste, public waste, medical waste, human koi ki waste, animal waste mayam singa se dispensary di lai ba singa se koi control to bang magani hai ba ki asama chawam koi ujare. Advancement of seed testing ki matangda akhanaba nuit mangani ki oiba national training program amang asi ICAR Resource Complex pangthokre. ICAR Resource Complex for NEH Regions and National Seed Resource and Training Center Banarasi UP na sinduna pangthokba tormaduda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar, Agriculture Commissioner Dr. Sohal Akhtar, Meghalaya ICAR ki Director Dr. SB Ngasana Maruba Music Minister Waki. Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na Lomi Singda mapanga sanaba phawamadi sanaba marumarang phanganba mathautai matamga sanaba technology sizinaduna Lomi Singna sathok marang kaina puthona bhona si haiki. Obtain and imbibe all these traditionally available this knowledge also, and then try to provide seeds which will give better return, faster return to the farmers. Niyam gi wangmada council gi under secretary madi staff hapsin khibagi matangda thijinba hori haina education minister Radhe Syamna hengang da pangthokpa meritorious award yenthokpagi thorong gi tungda pawmi sina phongdokre mana makatana haikibda lisingani taramarida matamadu education minister na mahaki masen nupabu RR gi wangmada under secretary hapsin ba amadi tongan me staff contract hapagi matangda complaint kya lakpadagi education gi principal secretary da sinaduna thijinna ba khangan kre niyam gi wangmada hapsal lamlabadi lokapam thokpa sabsaba not only council khaktaginate atai de akoi lawram mayamam so irregular oye na complaint lakpa ya leiba ko court is le ado angon particular hoji council gi han lawram under secretary ga adu atopa employee 37 muki lawbugi complaint to lai lakpa do akoi kan hoji assembly phambaga aduga 100 days gi tawanga kuidri lakpa akoi kan thijil le haba mun phajana thijin ready action law ya damna aran ma yoram magade akoi dakar level action so in lawni kan na thijil ladu khakta na council board animakta akoi phajana mi yeng changa yam phajana akoi tawonna ba honari Hengang United Club Organization sinduna hengang makhalekai community hall pangthokpa thormaduda award committee gi chairman AS Ibotomba first MR gi commandant and Herozet Mohot ki joint director NG Uttam Isam ki president and Rajendro Amadi Kangla Food product ki proprietor A Birendrana Maroiba Music on Suraki Hangang Kendra class 10 Amadi 12 da ma wangna phangpa mahiru sing Amadi ate hiram kyada makok thonglaba sing da manam tumpidun egai khunab utki Taramadu da minister TS Radhe Syamna makatana haigibada mahiru sing na imu manung dagi hona thakchi kasi amadi minung sigalwena na ahal laman masak khangna satpat tamgadabani thakchi kasi amadi bevar yawdrabadi larik tamlubagi kanaba thoina leiroi Mama Mapa Singh Sumasa Singbu Fatre Haidunaka Hena Sabiru Devani, Kari the Sweribano Haibu Yanglaga, Mensina Bahona Gadavani Haiki. With interest and love. Why you see the money profession to go down? Other than the guy, I the lower the other is working in other. See, was asking us to do from Mirva. Parents in the Mama Pass was asking me, was I Talaga, Luna Tomirva. Among the Pagani, how the people in Makan, the Yaudi. Loyal. Was it only part of me? Is a mass part of wedding there. Drug any so drug any wedding there. Big put run in the day. Run my wife's transfer. Infal manung da sakak tuna yolibu sing municipality gi makhada license lawraga mafam sabam mafam da yonanaba Mohot Minister TS Sam Kumar na phongrole Manipur si tongan ba lining setpa furuf kaya khundaba maramna mafam chadabada sa yonbana miyamda nungaitaba pohan bagi wakat kamarum leire maramaduna mari leinaba department gi license lawduna mafam chabada yondrabadi department thabak lawkalagani haidi sayum da thing dileiti afam chaba jaga da koina koi yu yonaba koi hona di adana tragedi so Impal Municipal Corporation na sumba Mohot department na si ating mathamakane kayumba koi license payam daba adagi yamna koi gi veterinary department gi certificate payam daba adumba sayum pham koi gi mafam mayam si booster sing si koi na madu check tawba hone
Hauzik Watho Oriba IMC ki gari Nepal auction tobada Hauzik Thabak Puriba BJP ki cooperator singa Mari Lena de Haina IMC ki WAS ki chairperson Oinam Romena Fungdokre IMC ki conference hall da Pangtokpa Pawi Mipam Amada Romena auction asi lisingani taratret ki me kungani thuida notice thoklaga me kungama panda pangthoklamani Hariba matam asidadi BJP ki cooperator sing opposition da leningi mitam dani hari Koina no community thangkalag ba matungda अखोइना सरकार अमा सेमलिबासे जुन की तांग मापनदा अखोइगी बीजेपी की कोऑपरेशन अनोबा मा आईएमसी दा लाक्तुना मेयर अनोबा मा वासक लौबनी मरम मदुना मेगी तांग 32 दा नोटिस थोगा 22 दा नोटिस थोगा कुमापन दा टेंडर तोबाइबसे हौजौजिक लैरिबा बीजेपी की मेयर अमदी बीजेपी की सरकार से यौमिनेबा बीजेपी की कोऑपरेटर अमतगा मरी लेनते ब्रिटिश ना मणिपुर थादोक्तुना निंखा तमखिबा नुमित अगस्त तारागा मरिबो Coalitions for Indigenous Rights Campaign Manipurna Ning Tamba Numit Toram Pangthokadoribagi Mangwinena Ngasidagi poster campaign Sathaba Kwangithel Bazar Hodokre campaign asigi matangda Desamgi Secretary General Namarakpam Idisana October Tara Marida Pangthokadoriba Humbutara Raksuba Manipur Independence Day gi Toromasi Lekai Lekai de Leriba Club Organization Singna Manipur gi National Flag Singhatuna Pangthokpiu Toromasi da Srinagadaba Piral Kwangithel High School da Leba AMS ki office tagi phangani hari Manipur prima political status the line of campaign. Sataragasula left and Sumasi, Hena Kansana Masigi campaign to which Satazagana have from Tamsari. Yellow me Kanaba case in a Sansil of Kongzang Matanga, Safe Ministerna, Assembly the Tangiba, Wafam, Atumatam governmenta, Tabaka on Tokadabinhaina, Akom Loaf, Kanglipana Taxili. Governmenta electoral roll da Hapsin Kibamito of Yawar Tidokadabani, Assembly Sakmal Singda, Yellow me Kaktada, Bot Lepa Yabagi Matanga, Constitution Yakang Sing Tana Tabak Local Sungani, Lepa later Sansalaba, Mitop Sing, Tingbada, government ki will lay Haiba Miam the Kangan View Hari. How's it Makata Pau Camam Lacting at Timbermatan? Lobinase. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan Hanbo in a Handok Java, Nupi Kaktagi Oiba Fitness Center ni. Fitness Center asida aerobics, zumba, amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Helping Hand Finance Service Pauna Bazar amasung branching da apikpa sendoida group loan pizari lobiyu. Loinana hausare tha amada anirak oiba lottery cum tender stop payment savings scheme lottery phawbada lakh mari ahangba share khara lady yaubiho. Phone number 0385205178 or 8974877505. Masidi suara hajinge. What's going to go? CD, you see the name. Matsigi, you see Tata Tisconi. Do the Sanagi Mood youngness in the Upon a fitness center na Sinjaba Manipuri prize quite a job competition 7 state level transformation challenge 2017 Pangthok Cheragan competition na si tao hum gi manungda arum bayam ni hen ba ma diam na wat pamiyo singna masagi normal weight thamduna chung firal jab hen ba changdam na ban tao hum gi manungda hakchang su bhawba aduga 1 lakh prize su phanghoba upon a fitness center for better health society Sky Hospital के Chief Cardiologist Dr. L. Syam Kishore की लुसिंग मखादा Heart Operation लुसिंग तरा मंगा की मथक पांको करबा World Class Heart Transplant Surgeon Dr. Ajoy Cole Sky Hospital दा Open Heart Surgery Bypass Surgery अमसुंग मखल मखा की Heart Operation पांको चरगनी आगांग गिदी OTM सुंग Hospital Charge Free ओइगनी लोनेना Dr. Ajoy Cole के Heart Surgical OPD की खुदोंग चावल जगनी अकुप मरुल की दिमाग Reception गत्ता नबियो Break में तुम गत्ता नोक सरे मखादा पाउसिंग Pandit Dildaya Upadhyaya Institutes of Agricultural Science ke urep uyung tambagal wenana institute asi haudogi thoram pulauda ngasi pangthokre thormaduda Agriculture Minister V Hankalian Manipur University ki VC Professor Aditya Prasad Pandey ICAR ki Joint Director Dr. Narendra Prakash College Development Council ki Director Professor T.S. Ratan Kumar Hana Union Minister Uramba T.S. Sawasusugake Minister V Hankaliana hadak Manipur da har marang kaina fangriba si nong kanna subadagi lambi ningkhaiba yawna kudong sadaba kharadagi tawbani ngasi nomanini asigi manungda har fanglagani atenba matamda lokpa yaba lohol su miyamda fanganba hore haiki tes sawna lawu singu haiba si Manipur khakta natana India gi oiba khwaidi muroiba sinfamni lam masida ahenba miyang sangduna sahid ahenba loroki low pathaf hawdok patangai fadi haiki matamda tawriba thoksin se bayam singda igani
하우문을 방과 이신 자우레가 하이버를 로홀 그러다가 이신 했던 로홀 비방한 것에 This is the bomb and 아주 공부 미니스터니 렉처리 것에 Chandel District ki Mahima Singh Ana Layang Thaknawa Ising Yong na tungan ba Davi Singh Taksiladuna Naga Students Union Chandel gi Miang Makada tungan ba Civil Society Singh Yawa Asoba Khongset ama District Headquarters set crep Khongset aduna DC Office fawa laktuna Memorandum amasu Chief Minister Yongna ba DC ki kuthangda pisingki Memorandum aduda District asida Thaknawa Ising gi award pa sathina leire matong ningthina pangthokpa ngamdraba PhD Chandel gi mathakta thu matamda thabak lokhat piu district asida leiriba college amadi school singda oza gi award pa sauna leire waliba oza sing thu matamda mention biu FCI gi godown ama sagador wa se thu matamda lam loksin nu saba hobiu Chandel Sugnu Road yongna district asigi lambi sing thu matamda sembolusin biu Chandel District Hospital gi award apasing mention biu haibiauri Handamarak toina nupi angang kaya hatwigi thodok satharliba afava khunai amagi listed nate haina amkil na phangdorle asigumba pamda thodok wathok kaya sida akan mieng sang batangai fadab lakle tholiba misi mina asi paliba lenga ke soba thodang lei adubu ngasi fawa government na nupi angang gi punsi lantung kanba ngamdre government police amadi while sang singna sumna puksel sengna sanmen naidana mieng sanglaba matamda khunai sida pamda thodok wathok thokoi hari Infal West Narcotics Cell ngasi nungtil pung mariwam taba matamda Langol dagi nupi man number 4 gram sama humbudara ka kona na fare phagalaba nupi asige maming tin columns haukif sahi yangkai Nepal mapureba lekidraba ngamthong haukif more ward number 3 tagi huzikna Langol phaipizang da leibani hari phagaliba polam sing asi lupa lakh humbudara taruk longi oigani hari Kena pawam phangbadagi Langol gi phaipizang sida sanga aga red ama sathabadagi hogi tin column haukif haiba nupi sidagi gram 170 gram gi heroin number 4 se mon dagi seize to bane ada mon dagi seize to accordingly maso dum arrest to sele khudak ta khoina adu huji khoi my formalities me am to raga lamphel police station de sinana bhona jari Health Minister L. Jentukumar Lusing Bamihut Kang Buaman ngasi Morang Community Health Center Yingsin Kre Khongset asida MLAP Sandra Health Director Karam Lokendro CMO Bisnupur Dr. Bebisan Health Minister L. Jentukumar na handagi sawasina Wahalibasi Manipur gi mipung khuding maki maruina loktak khongban na khundaba miam da isawi awaba hena mayok ngari Health Center asigi hozi oriba pibam asigi pibam phagatna naba honagani ising thumliba lambi gi saru asi fit ani rom wangna ugi thong ama sanan ba local MLA ga tanarga honargani haiki ga sire da khoina isin chang puta kitang do is nungai na mong da sembia ba kai lege se koi sigi prajai awaba se matam kharagi oina temporary ni purely the madu loraba kanda tungda sungbang lagadi kadogada madu yang namu badugi permanent solution nama purun mohon bada aku ke joint discussion nama tora ka comment to sige do kai kanagi akali vai preventive measure maja anab lakada wa akali report ma madu lakda nama thing bai budo madu hauji chi makidi top priority wari the makata na nature gi siman sauram badu kedang handagi ba sing kitang handagi ba aku ni sukan hona je badu tora ka kai permanent solution nama purun ba na kai kan honari na hai pujuta Health Services amasung National Health Mission Manipur na Jenin samasung CMO Bisnupur ga pun sinduna lemna langbagi camp ama moirang lamkhai khoyol kaithal pangthokre camp adu mioi ising masahum lom langbagi loinana hidak langthak singsu lemna yenthoki health camp mafam adu da Minister L. Jentukumar MLAP Sir Sandra masung Health Director laktuna yengchinki MBBS tamna ba pangthok kiba exam da mapalonggi mahiroi amana status gi quota seat ama Europa Coordinating Committee of College Student Union Manipur na kan yaning no phongro le Imphal College ta pangthok pawi mipam amada committee convener W Anand Maitai na apik ba phurup ama oibadagi miyamna yelomit kanan wa honaringai serekta mitop ama bu state asigi quota da khalak pahaibasi lemdam asigi sakthum matpani seat asi candidate masana surrender togadabani government amadi mari leinaba department na candidate asi hapatarabadi madugi apapata government na pugadamni hari menna tokom tokwa thabakta miteng changbidre lambi thong pura dalanda government na miteng changduna leire aikoi bu sum nong nonggi sum yosil latlei basi masi kalok da taragadi aikoi na semi ba lambi thong pura dalan masi gi wan thok kari do masi khang na government na mitop changlak ba si thinga ba amadi niyom chumna changhalak na bagi matik chaba regulation sembi yu haibase kokok sumbi mai kai dagi thamjage
National Sport University Sananaba El Tangnong Singilam Loksinbi Mayokta Kangpopi District Headquarter Gamgi Fai Amasung Harau Telda Mian Kong Sanction Cre Hayang Makatana Ayupung Tarutagi August Mapan ge Ayupung Taruk Pawak Pung Kungamarigi total shutdown Togni Hari KSO Sador Health na Lusingduna Kangpopi Tongan Civil Society Organization Sing na Satakiba Kongzang Aduda Mayro Emadi Nupi Miam na Sarwaki Manipuri Integrity Ngak Nanaba District Integrity Ngak Selu Singilam Loksin Balepo have a play casting season ki KSO Sador Health ki President Thangmilan Skip Giana National Sport University Sananaba Manipur Government na Laiba Asigi Leriba Ain Sing Nathaiduna Ngami Habi Matagum Tabuk Locally Harau Telasi Sador Hills Autonomous District Council Makata Liba Singilamni State Minister na Hanjin Memorandum Piduna Taksilaba Fawa Ngasi Fawa Tabuk Amata Pakalatri Government ki Aranba Thong Asing Mayauta District Asing Miam na Punna Leminaduna Kongjang Sangsinmani Kongjang Asi Sangsilaba Fawa Tabi Dravadi Henakan Kongjang Sangsinanaba Sem Share Haiki. With a soft and peaceful voice, we are not heard, then we will be compelled to take up necessary actions tomorrow, that is calling for a total shutdown of the Kangpopi district. Breastfeeding Promotion Alliance of Manipurna Seoloma Supna Satharkiba World Breastfeeding Seol Torom Ardiolam Sangi Auditorium Losin Crepe Tormado the Passoy Kendri MLA AK Mirabai Alliance Asigi President Dr. Jitendra FOGSIG President Dr. NG Indrakumar PAMG President Dr. Ibo Soba Khaidem RDOG Chairman W Brazavidu Susugaki MLA Mirabaina Mamagi Komlang Pitakpana Sel Tungi Sading Hantan Badanatana Angang Sing Masamo Pana Anayek Kayadagi Ngakopangami Asigumba Kanaraba Wafamasi Toromasina Mamawi Singda Kangan Mamatau Dai Haiki Madugi hygienic would same Sabada, hygienic way the saved over. Matam Sandaba, economy to saved over. Ishata Sukanaba, Itzata Sukanaba, Asukana Sipo, Lerum Kinada. Nambolda Leba Siri Radha Madhava Other Sanskrit Mahavidyalaya Nipumari Suba Foundation Torom Vidyalaya Sigi Hall Pangtokre Tormaduda Governing Body President Purkambam Sanazauba Principal Yumnam Jogesor Sugaki Sarugaki Singna Malemgi Quaidi Ina Kunba Madi Lonan Jauba Lol Haidagadi Sanskrit Natana Atopa Lol Amatalati Hana Fongomaki Manipurgi Sing Tam Thong Manana Sahot Hananaba Honabagi Matang ama oina media gi moy tara Nepal na saruyaba team ama jiri gi damakta ngasi DGP LM Khoktena Manipur Press Club gi lamtha kre Some Arms Border gi proprietor AK Ibom Sana sponsor tawduna sakiba khongsa da amju gi President W Samjaino Lusenki lamta bagi thorom aduda DGP LM Khoktena jiri da leiriba prajamyam na kari awat apa thenari haibado khangnanaba media gi team ama saliba khongsa asi apavani haike Sichin now sing na puto pasi koi state interest kini, aduga mayam public interest kini, haidi koi jiribam area, remote areas the development leba, problem leba, public mayam na problem difficulties mayam, law and order issues mayam, ad leba mayam se koi noi chin now sing na chat laga ada information se collect oraga shum the disseminate to bige do venena, koi ki behalf ta public ki behalf ta adugi chat pi bani hai na koi mayam na lobby ke do vene. MJ President Samjaina Jiribono District Ama Orapada Karikari Awara Palebigi Haibedo Manipur Sarkar Kanganaba Kongsa Assistant Penny Haiki. Jiribam no district or Pedi Magi, Legatable from Top Infrastructure Mam, Labor Latabra, Hybrid Punama, Puliski Awarapa, Mission Pazar Singama, Punamakia Koina, Pauji reporting to Jagani. Isay nong may gilamda siyensa sonjari basing amadi artist singbo Manipur government na mirai bibadagi ngasidi ningan na bafawri hari. Manipur Press Club ta All Manipur Music Association na pangthokiba paugi mifam amada Secretary Arambam Ravindrana Sanaroi Singhi damuktadi Manipur government na asoba fidafiri miyam gidamak ahing nungtil khaidna seba tawjariba artist singhi damuktadi karisu khanbidawi phibam da mayoknari hiramasing matangda Education Minister desu memorandum ama pisinkhre Class 11, 12 amadi awang mathakta mai tamliba singhi course ta music haptuna artist sing masagasana watabuk pibiu haike Sri Bal Mukunda Deva Music College aduga atoba private institution jingdagi chahi kodenge music ta diploma digi loiraba mayam ma puthole adugo makhoi mafam dinga si pibi dana adum are mada da aduna leiri masina maram moraga lamdam sida
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की थाक असी नोंग नोंग की अंदरली अखोइना तमजर सिंफम दुदगी मदुगी मही चाजनबगीदमत ngasi सरकार सिना मतिक चाबा थबक मम सेंबिननाबा आमागी माइगेदगी ngasi सरकार अनुना हिंदू सिंगी फेस्टिवल अमा ओरिबा रक्षा बंधल मणिपुर दसु पांगथोखरे ब्रह्म कुमारी सिंगना ISTV की ऑफिस ता कुमई सिगी सर ओमा ओइना ISTV की प्रेसिडेंट पी प्रफुल्लो अमदी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंगदा राखी पुंदुना मबुंग मोपा ओइबिगे सेट मरी थमदुना साखोटपा लमदम अमा ओइनबगी दमक थरम पांगथोकमिनखरे नुपी साबी अमा अहिंग अथेंगबदा हलकपदा नुपा खराना तानरकपदगी मयुम युम अमगी मनाक्ता चेंसिलुबदा युम्बुना हुरानबनी हाइना लकाई ताकलगा तमतिन प्रोग्लहरी All Manipur Nupi Manbi Association की Secretary Santa Khuraina फोंदोखिबदा थौदो सी अगस्त की तांग मंगादा थोखिबा सैरल खुनौदगी उमाकांता एलांगबम कौवा मियोय अमा सगोलबल एरियादा फरखिबनी थौदो अदुबु सोशल मीडियादा अथिबा वहाई वता सिजिनदुना थागलखिबा असि पेंदे मतुंगा मोहना तौबिगनु हाइखे सोशल मीडिया दा सुगुम्बा मॉब जस्टिस की नत्रगना मी फुब चैबगी हातबगी थागत पछया थागत पिरक्तबा ई कम्युनिटी सिंग की ओइ पोसिंग सोशल मीडिया दा थागत पिरक्तबा थागलपसिन माना मोयगा मीडिया दा कम्युनिकेशन की मीडिया मोयरिसे कोई केनो मो हेलेबा क्राइम की स्पेस मो हेलेबा वांगो केंद्र की मनुंग सनबा सामुरौ नावरेम साप्रोदा फूड सिक्योरिटी एक्ट की मखादा यंथोबा सेंग थासुना पीदी हैना मीडिया दा यौरकिबासी लाइबक्तिबनी मसिना एमएलए बु लान उहनबा होनबनी हैना PDS एजेंट सिंगना पाउगी मिफम पांगथोखरे सरुगाखिबी नावरेम उमावती कौबी एजेंट अमना PDS की सेंग यंथोकपदा थासुना पीदबा हाइबसी वांगो केंद्र खक्तगी नते मणिपुर पुंबगिनी मसी असेंबली दा फावा पुखत्रबा वाफमनी हंदक फंगदोलिबा असिदी राजनीति की खुदोंसाबा लोंनबा होनबा ओइगनी असिंगबा थोंग मखाताना सथबिगनु हाइखी फावबदा नियम चुमना नक्सागी काटपाइबा प्रजासिंगना सेंग फंखिदबा लेते थमोय सेंगना केंद्र सिगी सेवा तौजरिबा ऑनरेबल MLA बु राजनीति की खुदोंसाबा लौबा पांबा मियोय खरना केंद्र सिगी प्रजा मियामदा लाना उहन्नबा होनबसी आइखोय खुदिंगमकी लाइबक थीबने थौनाउजम ओंबी सुमिला मिसी मथांगदा नुंगाइतबा फोंदोक्तुना उलौमै लेकाय पुखी असोबो मपालदा मैरापाइबी सिंगना अवाबा फोंदोकि मिफमम पांथोखरे लेखिद्रबिगी असिबा हक्सांग मपुरोइबगी इमुंग मनुंगदा सिनबियु अरोइबा मथौ मंगम पांथोकसगे नुपी मेयुंगी मियोइना नुपा मेयुंदा सेरलिबा मरालसी लेकाय मियामना यानिंदि हाइरि मोंने खंदी जाने ना दुम लगे फंगदौरे ना आइदि याम हरारबा मतमनी यादा करिदा मोगी नुपी मेयुंगी मिसिंगना नुपा मेयुंना ओटपो ओइरंगनी हाइबा वाहि असे अखोइ लेकाय मोइना याजनिंदे मोइना लाना खबरदा कैदा ISTV दा संतोगिबा अखोइना हातपगी मोंगा हाबदो खोतेंजदे नुवाइजदे Socialist Students Unions of Manipur na sinduna tha sigitang amadagi satharakliba ahan ba Imphal Trade Show da ngasisu class 11 gi thakta leba mahiru singi painting competition pangthokre Loktak Lek multi scam na ngami singda piwa seitheng haiba thim da pangthokiba painting competitions asi mahiru singda Loktak Pat na piwa seitheng mapung phana khanganana ba honabani haina Union gi Information and Publicity Secretary Naurem Tanoranjan na phangtorle sigi thim na Loktak Lek multi-million scam na ngami shina piwa seitheng haiba thim adudani ngasi phawbada Loktak Lek multi-million scam na ngami shina piwa seitheng asi ngasi phawba seitheng phangduna chaibi seitheng nanura leiri habasi mipum khudima khanana ba amadi tungi hololiba mairoi sing punama khangnaduna matungda sikumlaba thongdosing asi makhatana thoktana ba paujina monona chathaba dumlaba painting competition amani Hairok Nagar Panchayat के काउंसिलर TS Birjet Yauna वार्ड मेंबर तरा BJP दे याउखरे नौना पार्टी दा याउ लिबसिंग तराम ओपगी थोरमा पार्टी ऑफिस दा पांगथोखरे थोरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर TS Radhya Syamamadi पार्टी के लुसिम केहना सरगाके Recognized private school sing hayang suti oigini hairambadu handokle hari All Manipur Recognized Private School Welfare Association gi serolamana ngasi education minister ga paminaduna bill adugi matangda se namal leru sing paminaduna khanabaga loina recognized torba school sing amuk hanna recognized to haloi amadi rule sema matamda association gi mihut yahonduna khana nenagani haina thazaba pirpadagi hayang private school sing suti thadokani haina toramba firapadu handokani hari private school sing na mahuk sagom class tobiu hari Hauzi amka na tema bre matang lobana se
beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through singing stones, pure, clean and healthy water. New Light Public School, Kanchipur, Old Palace Road, a co-educational institution under COSEB. Admission is going on for Class 11 Science for compartmental exam passed students. Special classes to be arranged. Hostel accommodation inside school campus. The best cake and confectionaries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Jerome Hotel, Palace and Resort, first Manipur 3-star hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility. Jerome Hotel, the brand of Manipur, has a new hotel at Guwahati with Jerome Palace, address Paltan Bazaar, next to Badar, India, near Nepali Mandir. Amuksana Tranoksari Makataba Boxing. Wangoi Kendra National Food Security Beneficiaries in Kradi Ngasi Fawa, Sang Maru Amafawa, Fangdaba Silabactivini, Hiramasida, Tigatnava Akanba Wafam Sarkada, Tamlagani Haina, National People's Party, Manipur State Unit Secretary, Kurizam, Lokan Fangdokrap, Simranda Leba, NPP Office the Pangtopa Paugi Mipum Amada, Magna Makatana, Sang Pangdabugi Wakat Media the Fongdo Liberasi, Yamna Nokningani, Tanipalgi Sang Mankre, Haiduna Media the Fongdo Liberasi, Committee Masemduna, Tigatnaba Sarkada, Akam Pressure Togani, Sarkar Nasu Miangi, Pumpam Topa, Sang Beneficiaries in the Pigadamini, Mankriva Sang Singasi, Lalovo Singna, Lobo Orgadi, Maduki Sabsaba, Wafamiam the Changdok Yu Haiki. Card holders in Snag on the Laga, quite to complain to how would you who seeing Marumo Power Sava Pangina? I quit my own Athena Zaraga Zada, Maquina Carmine with again. I do Masi Canana Pisato, when he Carmito than Aquina, Masi Panganga have a colonna Canago, Amatan and the Hydra. Mediagi Kutana Kana, Makamana in Germany, Man, Adutavani, Mana, the legal Sutavani, Adutavana, one Kana, musing a power on Nobody, like Baki and Puzim among the quick, Dumpster Cookie, 1 weekend, that's the Quina, Mihudamo in the Miang Sevata, when they talk with the Kosi. Adukimati qualified, Adukimati Musuro, the Bani, Haina, Miam, Topoki and the Sing Low, the Yarimakadi, Matukum, Wakalon, soon press me the Kutana Putopirkano. Saita Perset Bisnu District Branch na Sinduna Loitongbam Brazabiduna Kangraba Milugi Pirang Mingtonba Larikama Wangu Seba Mandap Tapongkre Tarmaduda Kumbi Kendri MLA S Bira Tanga Kendri MLA T Rovindro Parisat Asik President L Buddhist Resosogaki Ningsing Loop Texamna CMO Towal District Vector Bond Disease Society Towalamadi BJP Towal District President Ga Kusamnaduna Texam Yakoivada Leba Yungtongi Kankal Kang Sandopa Lena Singing Aktonaba Hidak Luptokre National Deworming Day Torunga Mari Lenana Workshop Ama DC Office Tawalgi Counting Hall Pangtokre Tormaduda DC L Navigasor ADC NZ Bongendro CMO Tawal Dr. Zentukumar Sugaki More town the kilometer Ohum Rom Sanglaga Laiba, Govanzang's village the Laiba, Tatarum Suruba, Angang Ama, hydrocephalus na Navatengre, Lena si Brenda Mahitung Simba Helapodagi, Koki, Saruasi Softropani Hari, Angang si Apopi, Nonatians, Kibgena Pondropada, Tahum Lom, Parakomatamdagi, Angang si Koki, Saruasi, Nomonomuli Saw Hengalaki. Lambi Tongi, Kudong Sato Amadi, Ana Langi Mafam Ningtina, Laitabana, Angang Silang, Dana, Housing Fowl Lady, Manipur Sarkar Yona, Ana Langi Lam the Tabak Toriba Music in a Mating Pamiduna, Angang Si, Anabasi, Kohan Binanaba, Nongnay Thames Kibgena, Arpil Totally. Oinam Kendri, Manung de Laiba, Tobolda, Wat Kudima, Luvanan Batanabagi Torom, Tobol Welfare Association, Pangtokre, Association Gay Secretary Birena, Tormasi, Matamkara Lep, Urbamatunda, Lisingani Taramanga, the Amuk Hanat Satarapani, Apaba, Lunan Batanaba Asina, Lekaida, Mort Padagi, Lenatina, or a Kadabadu, Koananova, Nongani Hari. Tawal Police Commandona Ngasi, Kongsang Mamang Lekaida Combing Operation Satakre. Lalaba Independence Degi Mangoinena Satakiba Combing Operation Aduda Nupi Yauna Mui Sama Hena Mayum Degi Kotorga Verification Sataki Mipami Pundi Yakide Jennings Hospital si
asoi pik thale haina People's Action for National Democratic Movement pandamna thadroka serolamana khanglakli hauzik makata nang sigi sanawi paulo minisi ngasi sanawi pauda apunba Manipur Huya Lalongs Lupki Ahanba Foundation Day Manipur Press Club to pangthokre tormaduda naharol tholange editor Khoirom Loya Lakpa Lubasigi President o Manglem Maitei Film Forum Manipur gi Chairman S Mangol Jau amadi Ipak Journal gi editor Rakesh Nauremna Maroiba Music oina suraki masak naiba mioi kyana thang taga Manipur khunaiga amadi puwariga lenerpa wari matang wangangki editor Khoirom Loya Lakpana Manipur gi apunbugi saktamasi ipaipu singi ikhengna ngakkhibani makatana nungsi sanana amadi kaidana apunbugi saktam ngakminasi harabadi aikhoi masel punba mathoktai haiki akhoi punamo unshimni ki tamai kadaba Maya Theory Manipur, Kanina Wakalo, Imadana Manipur, Kanina Wakalo, Aduna, Manatama, opportunity Natama, opportunity for Natama, I above the table cover Warisha Natama, I above the Manga Academy have to Natama, Wakalo Kamaka, I could push the Academy have Wakalo Wadana. Young Union Club Irom Major ge 3rd Division da Saruyagada Sanoi Sangi uniform ngasi Irom Major Lakshmi Bazar da Pangtoka Tormama da Yanthokre Tormadu da BJP Mahila Center District Secretary and Kavita Leima Jila Parishad Member L Surchandra Pradhan Sorapam Manihajo Suraki Jiri da Sathariba Taramari Suba Sandam Inunganbi Memorials Mini Boys Football Tournament ke ngasi sana ke ahanba match da PYC Faitol na JF Ebu Gold Taratruk Simnoda Anisba match da SBNYC na Young Singlup Club ko Gold Mari Sunod Maitiba Pikre Hayang ahanba semi-final match oina Sonapur GPSA Amadi Cookie Sporting Club Sanagani Hangsit Anisuba semi-final match da PYC Faitols Amadi Oriental Club Bobopra Sanagani Manipur Olympics Association ki President Oiramba Elangbam Binoina Laikidaba All Manipur Football Association na awafung dokre magna Laikidaba si Manipur da sana khotna bagilamda sauna mangjaba amani hari Jirbangi Kalimai Mandapda Sathariba Taratru Suba I Tilotama Debut Memorials Mixed Kang Tournament ki ngasi sana ki ba match da Tolan School Kangkut Kasarna SAYCA Asoro Ating Bibu Pansil Taramanga Tarahum de Maitiba Pikre Hayang Anisuba Quarter Finals League Rounds Finals Oina ICL Club Dibong Amasung LECA Babupara Sanargani District Sports Associations Kaksing Sinduna Associations Asigi Ground Sathariba Super Division Football League ki ngasi sana ki ahanba match da Upsa Mantakna IYA Kaksing bo goal mga anida amadi anisuba match ki sana ki bada SWC Karakna PYC Karakpo goal ani amada maitiba pikre Manipur Amateur Kho Association ki General Secretary Oriba Moirang Camp Modusudon Thasigitang Tarukta Jharkhand gi Rudrapur Nainital gi Hotels Sunyada Pangthokariba Kho Federations of India gi Annual General Mifamda Amuk Ana Federations Asina Joint Secretary Khankre Manipur Rowing Association ki President Oina N Thoiba as Sam Kisorbu Secretary Oina Khankre ngarang Thau Sport Complex da Pangthokaba Association ki General Body Mifamna Nauna Thau Punanaba Office Bearer asi Khankibani Hauzik Makhata ba Sanawi Pawboy ni Tuzamdagi Phamgani Manipur Sarkar ki Department of Youth Affairs and Sports na sinduna Kumal Lampak Indoor Stadium da ngasidagi sahi taramari madi taratret makhagi State 11 Inter School Archery sahi taramari makhagi nupi masagi handball amadi sahi taratret makhagi nupa masagi handball tournament Department aski Director N Pravin na hogdokre The disciplines of archery under 14 and 17 years boys and girls handball under 14 years girls and handball under 17 boys open. Thormasida Youth Affairs and Sports Department ki Joint Director KS Pramoda Department aski Joint Director L Jayant Kumar Su Sharukyaki
saruk yakipa district taragi nupa masa amadi nipimsa singi march past ki selot department asigi director N Pravina salami okay ngasi pangthokiba sahi taramri makagi nupa masagi meter humpugi rikapta Imphal East ki AK Amarjitna score sani merfutra nipal phangduna ahanba district asigi MD Aman Alina score sani merfutra tret phangduna ani subamadi district asigi Rahul Irengbamna score sani tarahumdoi phangduna ahum chu position takhe category asigi nipi masagi pangthokibada Imphal East ki Y Anupamana score sani merfutra mathoi phangduna ahanba Imphal West ki Lanchin Bina score sani nipumdoi phangduna ani subamadi Thobal district ki El Simana score sani nipu phangduna ahum chu position takhe sahi tramri makhagi nupa masagi meter kunthagi Indian rounda Imphal East ki ke Borisna score sahum nipu manga amadi meter kunda sahum yankai overall da satuk matputra manga phangduna ahanba position takre district asigi El Yohen bana meter kuntra da score sahum nipum doi meter kunda score sahum kuntrampal punna overall da score sahum matphuni thoi phangduna ani suba position takhi Bisnupur district ki S Bikasna meter kuntra da score sani kuntra threat meter kunda score sahum nipumari overall da score satuk matphuma thoi phangduna ahum su position takhi nipi masagi pangthokibada Imphal East ki Sital Kumarina meter kuntra da score sahum kuntra mathoi meter kunda sahum kul overall da satuk yaki mathoi phangduna ahanba district asigi S Singlen Bina meter kuntra da score sahum subna taret meter kunda score sahum tarnipal overall da satuk kun manga phangduna ani su position takhi district asigi ai Sandharani na meter kuntra da score sahum subna taruk meter kunda score sahum subna taruk punna overall da satuk tarani thoi phangduna ahum suba position takhi amaromda indoor stadium da sanakiba nupa masagi handball masana da Phaizaur district na Imphal West district pu Panjal Taromdoi Nipal Jiribam district na Kaching district pu goal Nipal taret Thobal district na Kapokpi district pu goal tara tarukta Bisnupur district na Imphal West district pu goal tara tarukta amadi Jiribam district na Ukhul district pu goal tara mathoi ahumda maichiba pikhi nupi masagi sanakiba match ta Imphal West district na Jiribam district pu goal tara anida maichiba pikhi Sanaroi maki kham kanba onaba kanba team spirit simayam si pudu eraga tournament si hazana sarugya na tournament si koi pangthok ki when thamiba pandam tournament si tawki pandam masi maram mayam si to the fullest extent masi mai paku in view hadri mayam jage aduga mayam so tournament si da Sena he is a true sportsman among spirit ta sarviyatna tournament si hena phabo hendiu tongan ba state singdagi nupa masa madi nipi masa tennis sanaroi nipurom na saruk yaduna ngasi dagi lampen part officer club ki tennis courta Manipur Tennis Association sinduna sahi tramri makagi nupa masa madi nipi masagi Aita Championship Series tennis championship hokre ngasi sanakiba match singda Manipur gi Biki Sagol Semna Assam gi Tiagasman Hazarika bu set ani sino Manipur gi Busan Hobomna Assam gi Harsat Borabu set ani sino Mizoram gi Lalru Zelana Manipur gi Shankar Haisnambu set ani sino Assam gi Ansit Gogoina set asigi Barwa Kalitpu set ani sino Manipur gi Mahesh Aribamna Tamil Nadu gi Nitin Rambu set ani sino da maiti bapiki Imphal East District Football Association sinduna mamang thagi June tang kunthar tagi team taramathoi na saruk yaduna chathariba Maharaj Kumar Gharne Dajit Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi kheti gaugi aba ground da sanakiba match ta 11 Star Sporting Union akampana SSC Porompatpu goal ahum amada maiti bapikre match asida mai pakiba 11 Star Sporting Union akampat ki goal singadu El Ramesh na match ki manga subamadi nipumatoi suba minita goal ani sankhi atopa goal aduna and Binod Khanana match ki humputare suba minita sankhibani match asida mai tikhiba SSC Poropat ki amatangar ba goal adu Sansit Ali na match ki yankhai manga suba minita sankhi amaromda association asina sinduna ground asida tha sigi tang mari dagi team nipan na saruk yaduna chathariba Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanaki ba match ta KIYC Khetri Irin Mapalna SWC Khongmanbu gol manga amada maiti bapiki
मैच असिदा माई पाखिबा KIYC खेत्री इरिल मपल की गोल सिंगदु MD आलीना मैच की 23 सुबा 38 सुबा मिनिट गोल अनि MD सबीरना मैच की 53 सुबा मदी 53 सुबा मिनिट गोल अनि सनखी अतोपा गोल अदुना MD आसिफना मैच की 55 सुबा मिनिट सनखिबनी SWC खोंगमन की अमतंगारबा गोल अदु L रोनाल्डोना मैच की 90 सुबा मिनिट सनखिबनी सथरिबा सुपर डिवीजन की लीग असिदा हौजिक फावदा राव लाइरिंग बमलेकाइना मैच तरे सानब लोखिबदा पॉइंट 13 उपा केंगेना मैच तरे सानब लोखिबदा पॉइंट 13 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकाम्पाना मैच निपाल सानब लोखिबदा पॉइंट 13 YOSC खुराइना मैच तरे सानब लोखिबदा पॉइंट 13 अमदी डॉग अंड्रोना मैच तरे सानब लोखिबदा पॉइंट 13 फंगदुना मकोंग मथंग तादुना चली यूनिट 13 की नुपा मसा मदी नुपी मसा फेंसिंग सानरोई चहुम 53 सरुक यादुना थासी की तांग 5 की सथरिबा 13 सुबा गवर्नेंस कप स्टेट 11 फेंसिंग चैंपियनशिप की ngasi pangthokiba senior man ipida upa kyangwegi and sandirajna ahanba misikol kurai konsam lekai gi S Jayantana ani suba madi SWC khongman gi L Lenin Manipur Police Sports Club की ice lembana ahum suba position takhi senior men spoil gi pangthokibada Manipur Police Sports Club की TS Rajeshwar misikol kurai konsam lekai gi TS Rajen Sai RC Tangil gi ke Bidyananda madi unit asigi M Punsibana ahum suba position takhi senior women saber gi pangthokibada Manipur Police Sports Club की TS Dainana ahanba upa kyangwegi S Hirona ani suba madi Ola khongman gi P Nandini amadi upa kyangwegi TS Puspana ahum suba position takhi District Sports Association Bisnupur na sinduna Bisnupur Mini Stadium da Sathariba Super Division Football League ngasi sanakiba match da KPFC kha posongba mamadi Sai SCG ulo goal amata sanadna draw chakhre match asida KPFC kha posongbamgi o ibungo amadi CIS Delipta match conduct tokiba referee na yellow card utki amaromda association asina sinduna ground asida sathariba first division football league ngasi sanakiba match da UKCCL oinamna GDC tinungaibu goal ama sinoda maitiba pikre match asida mai pakiba UKCCL oinamgi amatangarba goal adu S Jugindrona match ki niputare suba minita sankhibani Tagasari boy hozima katana ngasi nombi okiba ingasagi pau lobise ngasi ki okiba ingasagi pau da ICAR lampel party ki pinapa pau gi matung ina ngasi ki khwaidagi sakiba Celsius degree kunipal dasmik suino khwaidagi ingba Celsius degree kunithoi dasmik nipal Nushita yaw ising manil kisang ayuk sa da mariputara hundoy nuktil da sa da humputara mapal oike ngasi ki nong suki pakisang ama 10.4 mm ni loisalak da ngasi mori pausing amukana pizrei Laos amasung Manipur gi miyamgi mari naksinana ba culture amasung tradition da khusam minana ba yai haina Chief Minister N Biren phongdokrai Isagi thau khangdana hak khakta tanbi haina bi thadoksi haina Industry Minister TS Biswas na haikrai Amadi Poni sagol yokhat nabagi damakta veterinary department na thabak paikhali hairabasu maming khaktagi oiri Segede STV na pizza po matang sojre main tabi puno pomo kana